Ngalelinye ilanga kwabheduka impi kulwa emkhathisini wabomnakala ababili u-Efrayimi naGiliyadi. uNkulunkulu simakathe lomdzala wetinsuku wema ngakuGiliyadi, wehlulwa wancotshwa Efrayimi. Batsite bakaGiliyadi nababona ukuthi naba bomnaketfu baphela, kani umusa kaGiliyadi ukhona, likhona likhambi kaGiliyadi, ikhona ibhalisamu kaGiliyadi. Bathi bangapheli kanje bomnaketfu, umusa ukhona. Base bayagijima lo musa bawubeka lapha ematibulweni ekwewela, kuthi wonke lofuna kwewelela ngesheya, wonke lofuna kuphepha, lofuna kuphunyula, asibeke nangumusa. Bamisa nje ligama lelibele lelithi Shibholethi. Baka-Efrayimi umusa ubekiwe, bangede bawunaka, bangede bahlupha ngawo, bangabi nandzaba nawo. 42,000 wemadoda aphela afa, umusa ukhona. Hey, laze laphela live, waze waphela umhlaba. Naba bantu baphela, umusa umisiwe, umusa ubekiwe. Noma sewuta mntwana sekhaya, utati kugwazile kucedzile ngawe, noma sewuyopha, noma sewatihudula, but lo musa umisiwe. Akunandzaba ufundzile, uhlakaniphile, akunandzaba usesikhundleni, but ungewela ngalo musa. Akudzingi imfundo yakho, akudzingi lutho lwakho, kudzinga unake lo musa. Hey, akusanandzaba mntwana sekhaya, mhlawumbe tibopho tivumelwano letenteke emuva generational, but umusa munye solumisiwe, munye umlamuli phakathi kwemuntu naNkulunkulu, the man Christ Jesus. Linye ligama mntwana sekhaya lelimisiwe ezulwini, emhlabeni nangaphasi kwemhlaba, igama lenkosi yethu Jesu Kristu. Noma letselelekile, noma libukeleka phasi, noma abantu banganandzaba nalo, ngilokuphela lelingancamula lokufa, ngilokuphela mntwana sekhaya lelingasita lo mndeni, lisite lelo khaya, lisite lelive, lisite umhlaba wonke. Bonke labayawutihlupha, hlakanipha, sukuma, akube ngeyakho lendzaba, ungaphepha mntwana sekhaya. Akunandzaba imihuzuko ithini, but linye lelimisiwe, balekela kulo, kuphepha kukulo. Sawubona mhlobo wami, sawubona mntwana sekhaya. Nanamhla ekuseni kwaphindza kwaba yintokoto kimi kukubingelela kulo ligama lelihle leliphakeme nalelinemandla, igama lenkosi yethu Jesu Kristu. Nanamhla nasi singwasethu sekuphila babe wethu uNkulunkulu lasitekele sona encwadzini ya Daniel chapter number 3. Ngicela kufundza lo verse 24 na 25. Ufundza kanje: inkosi Nebukadnezari yagcuma yema ngetinyawo imangele, yabuta labeluleki bayo yathi, abengamathathu yini lamadvodza lesuwabophe sawajikijela lapha ekhatsi emlilweni? Bayiphendula bathi, impela nkosi kunjalo. Yathi, asenibuka, ngibona emadvodza lamane ahambahamba lapha ekhatsi emlilweni, athukululiwe futhi akalimali ndzawo. Kanti lona wesine ufanana nendvodzana yabo Nkulunkulu. Then Nebuchadnezzar the king saw and was astonished. He was shocked, he was amazed, he was surprised, and jumped up and said to his counselors, did we not cast 3 men bound into the midst of the fire? They answered, true, O king. Behold, look, he shouted, I see 4 men unbound, loose, no ropes holding them, walking freely in the midst of the fire, and they are not hurt. And the form of the 4th man is like the Son of God. Hey, Nkulunkulu, kubo bona lobo bulukhuni, kuwona lo mlilo wavela Nkulunkulu, watibonakalisa lihedeni lelihehete lako lelinguNebukadneza, lambona lingazange limbone, lamnaka noma belingatsanzi noma belingamfuni, lambona ke. Hey, ngicela kusho mntwana sekhaya, namhla Nkulunkulu ufuna kutiveta, ativete ngisho emahedenini, bantfu lababe bakuhlupha, bantfu labakunyatsele, ufuna kuvele baleni Nkulunkulu, ufuna kutikhatimlisa Nkulunkulu mntwana sekhaya. La sifundza khona naba bafana bemaHebheru labatsatfu bemele liciniso, bema ngisho umlilo bakhonjiswa ukuthi nangu uyabaswa, ubaselwa nini? Kwangathi bathi no,
awubaselwa thina lo mlilo, ubaselwa naleli qiniso leliphakathi kwethu. Akusanandzaba nangabe unemandla lo mlilo ekudla leli qiniso, ekucedza leli qiniso. Lelivi mntwana sekhaya ungagcwala lona, sitake sibone ukuthi yini le yawucedza lelivi, le yawehlula lelivi. Gcwala livi, gcwala umthandazo, utawubona emandla lamangalisayo. Lithi-ke sebaboshiwe, bajikijelwe khatsi emlilweni. Yeyi, kwenteka tintimanga, tintsambo letibabophile tavele tadzilika, babonakala bahamba. Angisati mina bamasha lapha ngekhathi bahamba bentana, but ngikutshele mntwana sekhaya, konke lebekuthi kubopha wena sewuhamba ukhululekile, ngoba lo mlilo bebathi bawujika wena kuwo, letimbi letinkinga lebekathi Sathane ukufaka kudo. Lalela, bekaletha inkululeko yakho, bekaletha kusitakala kwakho, uyakhululeka, uyahambahamba. Lithi wababona ukuthi bahamba bakhululekile, abakaboshwa. Yena kanye lolothi abajikwe lapha. Eyi mntwana sekhaya, ngicela kusho ukuthi ungasakhali, ungesabi. Lizulu lifuna ukukhadimisa, naNkulunkulu lofuna kuvele ebaleni. Nangusimakathe namhle ekuseni uthi ungasakhali. Lembi lobhekene nayo, lembi lelwa nawo, letinkinga lekungathi titowucedza ngawo, titowukhadimlisa uNkulunkulu. Ngisho emahedeni, ngisho bobani batambona lo nkulunkulu wethu ufuna ukutibonakalisa. Lilanga lekubonakala kwaNkulunkulu, lilanga lekutembula kwaNkulunkulu. Timbi lobo ubhekene nato ngeke tize tiqedze ngawo, ngoba ugcwele live, ugcwele uNkulunkulu, ugcwele liqiniso, liyawukumela, liyawukulwela liqiniso. Mani mntwana sekhaya, ngiyamemedela namhle ekuseni ukuthi lo nkulunkulu udzabula tibopho letinzima, uchekeke emadwala, komalwandle, koma yonke into, kuma nkulunkulu, sekuvela nkulunkulu. Uyatambula ngisho etindumbeni, uyatambula nkulunkulu, la kuthiwe kumikiswa ligama lakho khona, la bekuthiwa kucedwa ngawe khona, sekuvela nkulunkulu. Batambona and utatibonakalisa. Babe wethu lo ngcwele, uNkulunkulu uyathi uyasimangalisa, uyathi Nkosi uyamangalisa. Namuhla umntwana wakho uyakhululeka, letimbi labhekene nato titele kutomkhulula. Mentela umusa Nkosi, bonakala noma ngangikuphi la menyetwe khona, la valelwe khona, la bekuthiwa kuyacedwa ngaye, sale kuvela wena, kubonakala wena, utambula. Lithumo lonke Babe alibuyele kuwe, wena Nkulunkulu wetimanga, egameni likaJesu Kristu. Amen.